Abakunzi ba Rafiki TV Rwanda ndabasuje mbifuriza igitondo cyiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni umwanya rero tubagezaho amakuru abyutse avugwa muri iki gitondo kandi nizera ko muza kuyakurikira muri benshi. Reka duhere ku nama yabaye ejo kuri Grande Barriere ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Congo bita kuri La Corniche, aho u Rwanda na Congo byashyizeho urwego rushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rero bashyizeho urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ko ku itariki ya 4 Kanama 2024 nk'uko byemejwe mu biganiro by'u Rwanda, ariko aka gahenge kakaba katarigeze gashyirwa mu bikorwa n'umunsi wa rimwe. Ni urwego rugizwe n'abasirikare 18 ba Angola, 3 b'u Rwanda na 3 ba Congo. Ku munsi w'ejo rero ku wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo 2024 nibwo mu mujyi wa Goma hatangijwe komisiyo yitwa Reinforced Ad Hoc Verification Mechanism, akaba ari komisiyo ihuriweho n'abasirikare ba Congo, u Rwanda na Angola. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yavuze ko ibiganiro by'impande zombi bitanga icyizere ko u Rwanda ruhora rwiteguye gutanga umusanzu mu kugira ngo mu karere haboneke amahoro n'umutekano. Mu bihe bitandukanye ku busabe bw'umuhuza Angola hagiye hemezwa agahenge mu burasirazuba bwa Congo, ariko abasirikare ba leta bakakarengaho bagatera umutwe w'inyeshyamba za M23 bahanganye. Gusa abasirikare ba leta ya Congo nabo bashinja umutwe wa M23 kurenga ku gahenge kashyizweho akabagabaho ibitero. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda rero Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we avuga ko hari icyizere ko aka gahenge kazubahirizwa. Hanyuma rero ushobora kwibaza se ni ibihe bintu by'ingenzi biranga aba basirikare, cyangwa se ni bike bituma aba basirikare bashyirwaho urwego rw'abasirikare ruhuriyeho n'u Rwanda, Congo na Angola. Iyi guverinoma y'u Rwanda rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ya Angola nk'umuhuza, nk'uko nemaze kubabwira, zashyizeho urwego ruhuriweho n'abasirikare 24 ruzaba rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ryo guhagarika imirwano cyangwa se iyubahirizwa ry'ako gahenge ko ku itariki 4. Ni urwego rero rwatangiye ku mugaragaro ku munsi w'ejo tariki 5 Ugushyingo 2024, akaba rwatangiriye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rwatangizwaga urwego rero impande zose uko ari 3, ni ukuvuga u Rwanda, Congo na Angola, zari zihagariwe n'itsinda ry'intumwa ziturutse mu bihugu muri ibi bihugu ziyobowe n'abaminisitiri b'Uburayi n'amahanga, ziyobowe na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga. Ni ukuvuga ku ruhande rw'u Rwanda hari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, naho Therese Kayikwamba Wagner akaba we yarahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse na Tete Antonio wa Angola. Ubwo iki gikorwa rero cyari gihumuje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko uru rwego rw'abasirikare ari umusaruro w'ibiganiro byabayeho mbere, ndetse itangizwa ku mugaragaro ry'uru rwego rikaba rije rikurikira ibiganiro byahuje impuguke ku by'umutekano n'iperereza byabaye mu cyumweru gishize i Rwanda muri Angola, ari nabyo byari byemejwemo ko uru rwego rugomba gutangizwa ku mugaragaro bitarenze ku munsi w'ejo kwa kabiri. Minisitiri Olivier Nduhungirehe avuga ko uru rwego rwitezweho kuzatanga umusaruro ndetse n'umusanzu mu nzira zo kuganisha ku gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ko hari icyizere ko umutekano uzaboneka. Iyi nama yo ku rwego rw'abaminisitiri rero iheruka i Rwanda muri Angola, kandi yanemeje imyanzuro ihuriweho irimo kurandura umutwe wa FDLR ndetse no kuzakuraho ingamba zakajijwe n'u Rwanda z'ubwirinzi bw'umutekano zateye Congo kugira umutima uhagaze. Bakavuga bati ariko buriya ibi ni ibiki, ugasanga nyine harimo urwikekwe n'ibindi. Hanyuma rero tugarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi hari inkuru irimo ivuga ko ingabo za FARDC mu misozi ya Minembwe zikomeje kwitwa agatsiko k'abambuzi cyangwa se agatsiko k'abajura. Ni bikubiye mu nyandiko Societe Civile muri komini ya Minembwe mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo yashyize hanze ku itariki 4. Iyi nyandiko ya Societe Civile yatewe umukono na Visi Perezida Mufashi Santos igaragaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zo muri Brigade ya 21 iyobowe na Colonel Jean Pierre Rwamba, aho ifite icyicaro mu Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Epfo,
zikomeje kuhakorera ibikorwa bigayitse byo kwambura abaturage bahaturiye. Ni inyandiko zitangira zigira ziti Mutware Manutsi, umukozi wa leta muri serivisi ishinzwe amabuye y'agaciro, yatawe muri yombi ku ya 2/11/2024 n'abasirikare ba FARDC bo muri brigade ya 21. Ingabo zikaba zimushinja ibinyoma ko ari umukozi w'ubutasi bwa Twirwaneho. Zikomeza zigira ziti ariko siyo mpamvu, kuko abasirikare b'agatsiko k'abambuzi mu minsi ishize bafashe umugabo ukora akazi k'ubwarimu mu myaka 60 y'amavuko, bamushinja ko inka ze zari zariye drone y'abasirikare iheruka kuburirwa irengero. Nta gihamwa na kimwe rero cyabigaragaje, ariko yavuye muri gereza nyuma y'icyumweru, kandi nabwo abanza gutanga amadolari 500 y'Amerika. Sosiyete sivile kandi ivuga ko ku itariki 3 z'ukwa 11/2024 ibintu nk'ibi byongeye kubaho, aho umushefu w'umuhana muto wa Runundu Gahanuzi Budederi Rugemeka yatawe muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu rwego rwo gukomeza kwambura abaturage. Izi nyandiko zose rero sosiyete sivile zihamya ko ingabo za Congo FARDC ziri gukora ibikorwa bihabanye na komisiyo yazo, bihabanye na misiyo yazo igamije kurinda abaturage no kubungabunga umutekano w'abaturage, ahubwo ikabakorera iyicarubozo hagamijwe ko bemera ibyo baregwa maze banyagwe utwabo, ndetse mu gihe batatswe ayo mafaranga bakoherezwa Kinshasa ahafungiwe abanyamurenge ibihumbi n'ibihumbi, bose bazira ubwoko bwabo. Si ibyo byonyine gusa, kuko sosiyete sivile yagaragaje nanone, yanashinje n'umusirikare mukuru ureberera batayo iri mu Mikenke kuba ari mu gufata abagore ku ngufu. Ni mu gihe mu cyumweru gishize uyu mukomanda yakubise umugore ibiti byinshi cyane amuziza kwanga gusambana n'umusirikare we. Ikindi cyashizwe muri izi nyandiko ni uko ngo bari abasirikare bakorera mu Mikenke baheruka kurasa amasasu menshi yo gupfusha ubusa, birangira akomerekeje umugabo w'umushi wakoraga akazi k'ubucuruzi witwa Jean Paul Kibambazi. Kuri ubu rero akaba ari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Mikenke. Sosiyete sivile igasoza isaba ko abasirikare bakora mu Minembwe na Mikenke bavanwayo bagatsimburwa n'abandi bashobora kugarura umutekano muri aka karere, ngo bitari ko ikabona ko umutekano w'ibi bice wazahora uzambye, kandi ko ibyo bintu atari byo, ko ahubwo ibintu bigomba guhinduka maze abaturage bakabaho neza kandi bakabaho batikanga, mu gihe abasirikare bagombye kubarindira umutekano aribo barimo kubabuza. Indi nkuru nababwira ibiri kuvugwa nuko Uburayi n'ibihugu by'Uburayi nabyo byahakanye byivuye inyuma ndetse bikanyomoza amakuru yavugaga ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Mozambique bari kujya guhosha imyigaragambyo iri Maputo. Ni umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero, European Union, wamaganye abakomeje kuzamura amagambo avuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zaba ziri i Maputo mu murwa mukuru wa Mozambique mu gufasha inzego z'umutekano zikomeje guhangana n'abigaragambya. Ku itariki ya 24 Ukwakira mwaka 2024 nibwo komisiyo y'amatora ya Mozambique yatangaje bidasubirwaho ko Daniel Chapo w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi ari watsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba ku itariki ya 9 Ukwakira 2024. Uyu rero Venancio Mondlane ufite ishyaka ryitwa Podemos wahataniraga umwanya w'umukuru w'igihugu yahise atangaza ko amajwi yatangajwe by'agateganyo atayishimiye. Kuva ubwo rero ibyo byamara gutangazwa hirya no hino muri icyo gihugu, hubuye ibikorwa by'imyigaragambyo ivanzwemo n'urugomo, ndetse yagize n'ingaruka kuri bamwe mu banyarwanda batuye cyangwa bakora muri icyo gihugu. Bamwe mu bigaragambya rero biraye mu mihanda y'abacuruzi, bamwe mu bigaragambya biraye mu maduka y'abacuruzi barasahura, ndetse bigera no mu murwa mukuru w'i Maputo. Aha niho rero bamwe batangiye kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zisanzwe muri icyo gihugu mu ntara ya Cabo Delgado zaba zarinjiye i Maputo mu gutanga umusanzu wo guhagarika imyigaragambyo. Icyo gihe rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makolo abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko ibibera mu mujyi wa Maputo ntaho bihuriye n'ingabo z'u Rwanda, ko ndetse nta n'umusirikare w'u Rwanda uriyo.
ndetse umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo usanzwe ufasha RDF mu ntara Cabo Delgado ukaba wasohoye itangazo rivuga ko nta kigaragaza ko abasirikare b'u Rwanda bari i Maputo. Hano rero European Union ikaba yagize iti mu rwego rwihariye rw'amahoro n'umutekano bisabwe na guverinoma ya Mozambique, European Union yohereje misiyo yayo itanga ubufasha mu bya gisirikare kandi ifasha ingabo z'u Rwanda zoherejwe zinakorera muri Cabo Delgado. Ubumwe bw'Uburayi rero bwakomeje bugira buti nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ibivuga ko abasirikare b'u Rwanda bari i Maputo. Iyi myigaragambyo rero iri kubera mu murwa mukuru wa Mozambique i Maputo yatumye ibihugu byinshi bisaba abaturage babyo kwirinda. Ambasade y'u Rwanda yo yanasohoye itangazo isaba abanyarwanda bariyo ndetse n'abasura Mozambique kwitwararika cyane kugira ngo badahutarira muri ibi bikorwa kuko ari ibintu biba bitoroshye. Hanyuma rero tukomeza n'amakuru, reka tukiri mu Rwanda tubabwire ko hano mu ntara y'Amajyepfo hafashwe abantu barenga 50 bakora ubucukuzi butemewe. Hanyuma ni abantu bagera kuri 51 bafatiwe mu turere dutatu two mu ntara y'Amajyepfo bari mu bikorwa bitemewe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse hanafatwa n'ibiro 700 by'amabuye bari baracukuye arimo ayo mu bwoko bwa coltan na lithium. Aba bantu rero bafashwe mu gitondo cy'ejo kuwa kabiri tariki 5 Ugushyingo ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ndetse n'inzego z'ibanze n'abaturage mu ntara y'Amajyepfo. Abafashwe ni abacukuraga n'abacuruza amabuye batabifitiye uruhushya barimo 17 bafatiwe mu karere ka Kamonyi, 25 nabo mu karere ka Muhanga, 9 bafatiwe mu karere ka Ruhango. Aba bantu kandi bafatanwe amabuye y'agaciro apima ibiro birenga 700 arimo ayo mu bwoko bwa gasegereti, lithium na coltan. Bafatanwa kandi na moteri, impunzani n'ibindi bikoresho bya gakondo bifashishaga muri ibyo bikorwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda rero SP Boniface Rutikanga yaburiye abishora muri ubu bucukuzi n'ubucuruzi butemewe, abibutsa ko bikorwa gusa n'uwabiherewe uruhushya. Yagize ati ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri bufite amabwiriza bugenga, ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo afate piki n'igitiyo ngo ajye mu murima cyangwa mu kirombe n'ahandi atangira acukure. Ikirombe ubwacyo kigomba kuba cyaratangiye uruhushya n'urwego rufitiye ububasha kugira ngo hakorwe ibikorwa by'ubucukuzi, kandi nabyo bikorwa gusa n'umuntu wabiherewe uruhushya nk'uko itegeko ribiteganya. Yavuze kandi ko ibyo abantu bishoyemo muri ibyo bikorwa nk'ibi binyuranyije n'amategeko bibagiraho ingaruka kuko nta bumenyi buhagije baba bafite kandi bakaba babikora rwihishwa. Ati bahura n'akaga ko kuba bagwirwa n'amasimu bakahatakariza ubuzima, abandi bagakomereka, kwangiza ibidukikije, gushyira mu manegeka abaturiye ibirombe no kuba ubwabyo ari icyaha gihanwa n'amategeko. ACP Rutikanga rero akaba yibukije ko itegeko rihana umuntu ucukura amabuye naryo rihari, utunga ndetse n'ucuruza amabuye y'agaciro atabifitiye uruhushya, kandi ko ibikorwa nk'ibi byo gutahura aba bantu bizakomeza mu gihugu hose ku bufatanye n'inzego z'ibanze ndetse n'abaturage. Abafatwa bagakurikiranwa kuko aba ari icyaha gihanwa n'amategeko. Urumva rero ko ntabwo biba byoroshye gucukura amabuye nuko uba ufite uruhushya, kandi noneho kubyijandikamo ntabwo ari byiza, ntabwo ari nabyo, ahubwo bisaba kugira ngo ube ubifitiye uruhushya, kandi uruhushya rutangwa n'ababifitiye uburenganzira kugira ngo ubashe gukora ubwo bucukuzi. Reka tunyarukire muri Amerika naho tubabwire uko byifashe ku bijyana n'amatora. Ngira ngo murabizi ko umunsi w'ejo haramukiye amatora muri Amerika, aho Donald Trump wigeze kuyobora iki gihugu wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ari ku rutonde rw'abahatanira uyu mwanya hamwe na perezida wungirije, ni ukuvuga ni Harris Kamala. Amajwi rero yatangiye kubarurwa nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 5 Ugushyingo. Arerekana ko Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublike ari uri imbere ya mukeba we Kamala Harris ku ruhande rw'abademokrate. Kugeza ubu abakandida bombi bari gutanguranwa kugeza ku majwi 270 atangwa hagendewe ku mubare wa za leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero amajwi amaze kubarurwa kuri ubu arerekana ko Trump ari umaze
gutorwa n'abarenga miliyoni 61 ari imbere n'amajwi 230, bisobanuye ko abura amajwi 40 gusa agasubira muri White House cyangwa se mu nzu ya Presidence ya Amerika. Iyi White House rero akaba yarayisohotsemo mu myaka igera kuri 5 ishize ubwo yatsindwaga na Joe Biden bari bahatanye. Vice Perezida Kamala Harris rero umaze gutorwa n'ababarirwa muri miliyoni 56 ari inyuma n'amajwi 169, bisobanura ko we akibura amajwi agera ku 101 ngo yandike amateka yo kuba umugore wa mbere uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora yo muri Amerika rero ahanini ashingira kuri leta zirindwi zizwi nka swing state, ziba zifite amajwi menshi kurusha izindi ari nazo zigena utsinda. Izi leta zirimo rero ya Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania na Wisconsin. Muri izi leta rero amajwi yo muri North Carolina niyo yamenyekanye gusa, aho Trump ari we wayegukanyemo intsinzi. Hanyuma rero Donald Trump yatsindiye kandi leta ya Arkansas na South Carolina, leta n'undi yari yatsindiye mu matora y'2020. Arkansas igira amajwi 6 ya Electoral College, South Carolina ikagira amajwi 9. Yanatsindiye kandi leta ya Florida iri mu zikomeye cyane, dore ko ifite amajwi 30 ya Electoral College ya West Virginia ifite amajwi 4, ya Electoral College ya Tennessee ifite amajwi 11, na Alabama ifite 9, ya Oklahoma yo na amajwi 7, Missouri amajwi 10, Idaho, Louisiana, Ohio, Wyoming, South Dakota, North Dakota na Texas. Kamala Harris rero we akaba yatsindiye muri District of Columbia afite amajwi 3, Maryland ifite amajwi 10 na Massachusetts ifiteyo amajwi 11. Akaba yatsindiye kandi muri California, Colorado na Delaware. Ngaho nguko rero nuko bihagaze ku bijyana n'amatora. Urumva ko Donald Trump ari we uri imbere ya mukeba we Kamala Harris. Hanyuma rero muri Israel naho bikomeje kuba agatereranzamba, aho ku munsi w'ejo Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yirukanye Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Yoav Gallant bitunguranye mu gihe iki gihugu kiri mu ntambara nyinshi mu karere. Uku guhagarikwa ku mirimo kwa Minisitiri Yoav Gallant twakuruye umwuka mubi mu bihugu, aho hari n'abaturage bamwe bahise batangira imyigaragambyo. Netanyahu na Gallant rero baramaze igihe batumvikana ku ntambara yo muri Gaza, ariko Netanyahu yari yaririnze kumwirukana. Gusa ejo kuwa kabiri mu gihe isi yose yari yerekeje amaso ku matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Netanyahu yasohoye itangazo rimwirukana, avuga ko hagati yabo hari ibibazo bikomeye, hari n'ikibazo cy'icyizere. Yagize ati mu gihe cy'intambara kuruta ibindi byose haba hakenewe icyizere cyuzuye hagati ya Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ingabo. Gusa nubwo mu bihe bya mbere by'urugamba hari icyizere ndetse akazi kakagenda neza, mu mezi ashize iki cyizere cyarayoyotse hagati yanjye na Minisitiri w'Ingabo. Israel ikaba imaze umwaka ihanganye n'umutwe wa Hamas muri Gaza. Gusa kuri ubu yinjiye no mu zindi ntambara hirya no hino, aho ihamya ko kuri ubu iri kurwana intambara 7 icyarimwe. Ntabwo byoroshye rero kuvuga ngo umuntu ari kurwana intambara 7 icyarimwe. Urumva ko haba harimo kwitanga, harimo ntagozagurika. Urumva rero niba ejo amatora ariyo yari yimirijwe imbere, hano yabicunze neza, aravuga ati reka mwikize. Nta kuntu Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ingabo batakumvikana, reka mwikize abe yigiriye ku ruhande, ubundi noneho ibintu bikomeze kugenda neza, nanjye mbe ndeba uko nakwigenza. Ngayo nguko rero ngayo amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo, ariko tukomeza kugenda tureba hirya no hino uko bimeze, tugakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru hirya no hino, tubabwira uko ibintu byifashe. Abakunzi ba Rafiki TV Rwanda rero ko mbashimire kuba mwabanye natwe muri aya makuru, dukomeza kwifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.